Volio bih da podijelite ovaj video negdje gdje može doći do gospodina Čede Jovanovića, da on utvrdi ko od njegovih kućnih prijatelja iznosi informacije iz kuće. Sasvim slučajno sam na Facebooku naišao na objav jednog mog prijatelja koji poznaje lično Čedinog kućnog prijatelja. I što se tiče priče o Čedi i njegovom prijatelju Kosu, ovdje piše da se radi o klasičnoj izmišljotini žute štampe radi klikova i gledanosti. Znate da je ranije Čeda Jovanović imao problema sa kičmom, ima ih i sada, ali od kada se Čeda razveo i njegova bivša supruga otišla u Ameriku, o Čedi nije imao ko da brine. Čedina bivša supruga je tako dobra bivša supruga da je ona pronašla svog prijatelja Kosa koji umjesto Čede ide u prodavnicu, kupuje mu namirnice, čisti, kuva, ali i pomaže pri hodu. Vrlo vjerovatno da prima i neku nadoknadu za to. Zašto Čeda ne izađe i demantuje ono što tabloidi pišu? Zato što će radije pristati da se tako nešto piše nego da prizna da je postao slab. Ako se sjetite šta je Čeda radio radikalima dok je bio u punoj i fizičkoj i političkoj snazi, razmislite da li vam ima logike da mu radikali sada ovakvim pričama ovako vraćaju.